umusa kaNkulunkulu ukuthi nanamuhla libe khona lelithuba lokuthi izwi likaNkulunkulu labelwe bonke abantu, ngoba ngaphandle kwezwi bakwethu asiphumeleli thine bantwana bakaNkulunkulu. Nemhlaba wonke ngezwi likaNkulunkulu uyaphila egameni likaJesu. Manje la siyofunza bakwethu, ngwakaGininza nje Sibongo ngilindiwe ligama. Siyofunza la ncwadzini ya-Isaiah 59, indzaba nje lecishe abantu labaningi bayayati, kodwa nje moyeni wami kunalokuthi angiyishere nabo bonke labayilalelile egameni likaJesu. La ku-Isaiah 59 verse 1 and 2 kufunzeka ngalolu hlobo: bheka, isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. La bahlobo bami entsambama kunalamazwi kuthi uma aprofeta Isaiah, uprofeta uyabona ukuthi bantu labaningi uma bobona bubi emhlabeni banzile, kwangathi bese baqabanga ukuthi uNkulunkulu soyehluleka, isandla sikaNkulunkulu sesehlulekile. Kodwa uma ufunza laba kwethu sinikwa indlela yokuthi sathi kwekuthi isandla sikaJehova asikafinyezwa ukuthi sisindise, ngoba ngesandla sikaNkulunkulu yiso lesinamandla okusindisa umuntu. Tikhona letinye tandla lebetingazama tithi tiyafuna kusindisa umuntu, kodwa atifinyeleli kumsindisa umuntu. Sandla salomunye umuntu siyafinyelela noma ukubulala, kodwa kusindisa asifinyeleli. Uthi lo mnyumhlabeleli nokuphathwa isandla sakhe asiyise ekhaya ezulwini, athi kuyinhlanhla kuphathwa ngilesandla sikaNkulunkulu. Manje entsambama namhlanje thenza kusho bakwethu ukuthi nasi isandla sikaJehova seluliwe. Uma kuthiwa seluliwe, ngempela selulekele kunoma ngangibani, noma ukuphi, noma ubanjwe yini, noma uboshwe yini, kodwa isandla sikaJehova seluliwe uthi simkhiphe loyo muntu kuleyo nkinga lembambile. Lo munye ubanjwe impilo yesono, imbambisisile, yena naye akasati kwekuthi angasidakala kanjani, kodwa namhlanje ngiyomemetela ngesandla sikaJehova neselulekile, nendlebe yakhe levulekile. Kuthi lokhu ivulekile, uyabeka ukuthi yini ledale ukuthi lesandla sibonakale sifinyele, nalendlebe ibonakale kwangathi ayiseva. Kuthiwa kungenxa yobubi bemuntu emhlabeni. Lo bubi bemuntu budale ukuthi kungathi uNkulunkulu akusevakali. Ngose uNkulunkulu uthumela indodana yakhe lengiKristu Jesu kuthi itokhulula bonke abantu ezonweni zabo. Uma ingelosi ifika lapha kuMaria ikhipha lamazwi ukuthi uyozala indodana, uyiqambe igama lokuthi nguJesu, ngoba nguye loyokhulula abantu ezonweni zabo. Manje sowufikile bakwethu Jesu kutokhulula abantu. Lesandla sikaNkulunkulu singuKristu Jesu, uqobo lwakhe wakhipha ingcenye yakhe wayithumela emhlabeni ukuthi tokhulula abantu ezonweni zabo. Isandla sikaJehova seluliwe, nanamhlanje sisakhulula, sisasindisa, sisambuyisa umuntu endleleni yokungalungi abuye endleleni yokulunga, ngoba sandla lesinamandla, sandla lesingahluleki emntwini lesimdalile, ngoba nguye lo Nkulunkulu lekadala umuntu, wambumba bakwethu, wambumba ngomfanekiso wakhe. Ngakho akehluleki phindze ambuyise kulo mfanekiso lekambumbanga. Manje kuthiwa la lesandla sikaJehova
asikafinyezwa ukuthi singasindisi. Ngalamanye amagama nanamhlanje noma bekungabonakala emhlabeni kwangathi konakele kanganani, kwangathi akasekho longakhulula abantu, longasita abantu, kodwa enzambama ngimemezela ngaJesu lokhululako, lolandzako, lolekasandla sikaJehova emhlabeni kuthi alenze bonke abantu abalandzela abanye bathunjiwe. Usho njalo Jesu ngalenye ilanga uma akhuluma sanikiwe incwadi yokuthi akafunze. Siyefika lapha ka-Israyeli, uma sifika eNazaretha siyangeniswa kulelo sinagoge la kuthiwa Jesu wefika khona. Uma efika wanikwa incwadi kwathiwa akafunze, kanti uma ufunza yona le ncwadi ka-Isaya la asho khona athi umoya wenkosi uphezu kwami, ungigqobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabathunjiweyo nakwababoshiweyo. Bakwethu, namhlanje nangu Jesu usandla sikaNkulunkulu ophezu konke ulethiwe emhlabeni uthi akhulule wonke umuntu noma uboshwe ngaliphi ihlobo. Labanye base batibone kwangathi lokubabophile vele kusekho muntu longamkhulula, kodwa namhlanje nophakamisa Jesu uthi nguye bakwethu lo olethwe emhlabeni uthi atawukhulula bantu ezonweni zabo. EmaJuda kasangathanze ngaleli langa afunza lencwadi bafuna nokumkhanda nangematshe. Yini indaba? Ngoba ukhuluma indzaba leyimfihlakalo. Mhlambe nabo bavama kuwafunza lawo mazwi kodwa bebanga-understand. Kodwa mhla Jesu sekafika akhuluma afunza lamazwi kuthi umoya kaJehova umgcobile wambulekela wonke umuntu uthi senguye. Kodwa manje balwisana neliqiniso lebalivako. Nanamhlanje mntakababa bongakhululwa kulesandla lesingKristu Jesu asikafinyezwa. Sele nanamhlanje kubethelwa kakhe siphambanweni akuzange kwamvimba ukuthi angasasindisi. Sele siselulekile lesandla nanamhlanje kuwona lo mhlaba sisakhulula, sisasindisa, sisabuyisa abantu labalahlekile, labadukile, sisababuyisa ukuthi mababuye, babuye ekukhanyeni, mababuye, babuye ensindisweni, babuye evangelini lokukhanya. Nawe mhlobo wami, namhlanje noma boboshwe ngiluphi ihlobo lelidimoni selikutshelile sihlekubulala nokukubulala, kodwa namhlanje bewungakhululeka mntakababa. Kini siboshwa wakhululeka besatibona sengozini uma bona boPawula noma abona lijele livulekile, iminyango ivulekile, wayihosha inkemba wafuna ukuthi ibulala, kwathiwa cha ungazibulali. Nanamhlanje unakusho lokho mntakababa uthi noma ngabe sokumnyama kanganani kodwa qonza ukuthi sikhona sandla lesinamandla, sandla sikaJehova selulelwe emhlabeni. Siloku siyabatakula labanye basebunzimeni lobumangalisako, kodwa siyabatakula noma ngathi wena hayi vele noma waloywa, nangabe waloywa ubona ukuthi waloywa, kodwa ukhona lonamandla ngaphezu komthakathi lebeka ngaloya impilo yakho. nguJesu ligama lakhe, sandla sakhe siselulekile. Nanamhlanje ongasinza mntakababa, sikhathi sokusinza kwakho lesi, ngoba lesandla asikafinyezwa. Nalendlebe ngokukhala kwakho nje ishaphu indlebe yakhe, uma ukhala kuye uyeva ukuthi khona lobiza igama lami. Wevakalana jina kuJesu uma Jesu akhala athi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Weva uNkulunkulu ngoba indlebe yakhe ilinze labo labakhala kokuye, labafuna ubuso bakhe, labafuna yena. Ubalinzile Jehova ngayo yonke indlela. Ngakho mntakababa, khala kuye, funa yena asindise impilo yakho egameni likaJesu. Ungasinza mntakababa,
noma ngiyiphi inkinga lengathi ubhekene nayo uyibone kwangazuthi ingaphezu kwakho, uthi nawuthi yakuma-social worker ufane nengathi ayadlala ngempilo yakho noma ngale nkinga yakho. Kodwa namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi likhona social worker leli phezu kwama-social worker, uJehova igama lakhe, uJesu indodana yakhe, moya loyingcwele uyasiza empilweni yakho. Emehlo abo abheke kuwe afuna wena uthi njalo ukhulume kubo, usho izwi kubo, bese bona bayakuphendula, bayakukhulula kuwo onke noma inkinga noma ngayihlobo luni lwenkinga. Namhlanje sibhekene nalesifo lesinje, kodwa ngokukhala kwethu uNkulunkulu wethu uyeva, uyasindisa namanje noma kunjeba kwethu, kodwa Jehova uyasindisa egameni likaJesu. Ngiyethemba mntakababa ukuthi usalalele le ntshumayelo, awuqabangisisa ube siyasifuna lesandla sikaJehova lesingakafinyezwa, leselulekile, seluleke ngamandla. Siyabakhipha abantu lame nasemigedzeni, labanye bavalelwe nasetinzabeni, ematsheni, labanye bavalelwe nasemabhodleleni, kodwa lesandla sinamandla okubakhipha, ngoba khona amandla obumnyama ladlala ngebantu. Kodwa namhlanje ngifuna kusho ukuthi lo Jesu unamandla okusindisa impilo yakho. Ungasinza nakulolu suku lanamhlanje uma nje wena kuphela ungabe ukhuluma lenkinga yakho kulo Jesu, ukhuluma lenkinga yakho uyiphimisele, ukhale kuye. Ngalesinye isikhathi sikhala ebantwini, kodwa uma ukhala kuye, waqala kuye wambeka phambili, unamandla okuyisiza impilo yakho egameni likaJesu. Siyokhuleka ke mhlobo wami kule nzambama, nawe khuleke nami. Nangabe uyafuna ukuthi lesandla sikubambe, sikuthinte, sikudonse, sikukhiphe la wena ukhona khona ngezinkinga zakho, ngokuhlupheka kwakho, siyokhuleka nawe namhlanje. Uthi Nkosi Jesu ake ungisinde, lo munye ngumzalwane kodwa sowabopheka ngezinkinga, wabopheka ngesono lekangasakhoni nokwehlukana naso, kodwa Jesu unamandla okugubha nemphansi yaleso sono, ngoba usho njalo athi nalesono lesithandzela kangaka simelwe kufa, simelwe kuphela empilweni yomzalwane. Enzambama sikhuleke mhlobo wami egameni likaJesu. Baba wethu lengcwele, Baba wethu lothembekile, unamandla msindisi omuhle, ngempela sakho sandla seluliwe, sinamandla okukhipha, sinamandla okudonsa, sinamandla okulanza. Baba wethu loyingcwele, nokudzabula tonke tibopho letikhona emhlabeni, letibophe abantu bakaNkulunkulu egameni likaJesu. Wena Nkulunkulu othembekile nakule nzambama, ake Nkulunkulu womusa